DALAN, KINAPUDNO ken BIAG. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay iba sa Ecclesiastes Kapitulo 7, versikulo 20. Awan nalintag a tao dito'y daga, adi agbiddot kan kanayon a nainbag ti aramid na. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. DALAN, KINAPUDNO ken BIAG. Anak, intong bigatin nga gawid kami, tatumulong kami pa iti trabaho dito. Wan, anak ko. Tanay, adumat ti nga iliyaw. Agawid kayo itan nanang. Nakababain. Pasig ababak ng kisa nga ili da andro. Iso nga agawid kayon. Tadi kay mangibabain. Kan may saan akayat ti ina ni andro ti idadar ayo. Iso sige, agawid kayon. Anak. Ala, intang bakit? Agawid ta. Sa nabalita na imatangan tamutan ti kalay sa ti anak ta. Sige. Ing kami nga rudan. Sige anak, ing kami. Anyan ti anak ta. Anyan. Ibain na ta. Di na kaya't makita dagiti kakabagyan ti asawa na. Anak ko rapay talaang anaganak na. Wan nga rot bakit? Pinagawid na tan. Adi na pa'y dinamag no nangantawan no saan. Nasa Iraq iti husto. Lakay. Ala? Hindi ka lang sagit na kahit. Uray na sakitan ta. Awatan talat ta. Nasga na maawatan ta ti anak ta. Maibabain laeng numaamuan dagiti babak nang asa nga ilida. Anak kurapay talaeng anaganak na. Lakay. Saan ko mangagsaksakit tinakam ta? Bakit? Dayta ti pagsakitan tinakam me, balasan ko. Taibain na kami ti anak me. Una yun ti gayem ko. Diyak ni namnama akastat aramiden na kada kayo. Sa bagay, nakurapay kami mo't ngamen nga agpaiso. Ay, Nana. Adda itan ni LV iti balay ti asawa na. Ti anak ti akin ko kwa iti pagpapaayan na a furniture company. No kasta, nagkin natuluyan daken ni Andrew? Wen, balasan ko. Ay, sapay ko mga rod na naragsak to ni LV, Nana. Ngamin, playboy day siya alalaki. Amok day ta, Nana. Tasigod mo't ang nagpaayak iti kompanyada. Adda iti social a girlfriend na. Ngamjak amo ti makagapuan nagbreak da. Kasta ka de. Idi kwan, ar-arman na ni LV. Kat bilibak ting kalay sana. Idinto ta mata pobre day siya alalaki. Naklaat kami latan nga agasawa, Carla. Idi imbaga na nga agkalaysaan. Ay, una yan ni LV, Nana. Nagkalay sa gaya man ngam di na pa imbagbag a kanyak. Di nak pa inawis. Kasla di nak best friend. Kan di na mo't sungsong batan, no kas di nga umawag a kiti cellphone na. Ay, pasensya amon, balasan ko. Wen Nana, akan sana bale. Tadan to aldaw nga agpatang kami. Sige, balasan ko. Kahit pasensya amon ni Elve, tadi nakainawis iti kanlay sana. Oh, anya, agpasyerte jay Cebu. Ada kabagyan mi jay. Ket iti balay danton ti pagdagusan ta. Sige, no day tati ko nam. Sumuro taklat na iti kayat mo. Kasta ti kayat ko.
Di ka kumuntray tiyan niya, manakayat ko. Siyempre, kayat ko tapno makapasyarak man. Awan kayam. Tikayat ko, saan ka na nagtrabaho? Tasyaklatan ti asikaswam. Wan, nagsaritaan ta daytan. Nasayat. O anya, naisaganam ka din dagiti masapsapol yung agpasibo. Wan, mama. Di nakawagan iti mama. Kaputasan na ka na irwam akasta ti awag mo kanyak. Ma'am, kunam kanyak. Taday tati sigod nga awag mo kanyak. Wan, ma'am. Di mo baybayaan ti anak ko. Iti ka nito nga dadakas sa mapasama kan kwa na. Kabayatan ti ka dayo ijay sibo. Sika ti pagikarwag. Naawatam ka di ti imbagak? Wan, mama. Ay, ma'am, kunak ko ma. Kinayat mo tinakikalaysa iti anak ko. Pues, pagserbiam iti husto. Sana sika ti pagserbian na. No di kat iso ti pagserbiam. Ngamin, awan kinabak nang mo nga inkamang mo iti pamilyami. Iso atap na da serbi ti panangikanlaysa ti anak ko kad ka. Pagserbian na kami. Wan, ma'am. Pagserbian kayo. Sa wakas, friend, sinong batang matlaangan tawag ko kan ka? Anya ka di ngamin tibagam ten mawag ka. Kumustaan ka laeng? Ngamin, nabayag adita nagkita. Doday talaang tibagam. I-off kon ti cellphone ko. Makasinga ka lang. Awan panawan ko kan ka. Kan mabalin ka di kan umaw-awag pa'y. Ala, inidap nan ti cellphone na. Ay, anyan ti ugali ita ni LV. Nakiasawa la itibak nang ngamkas jay matan ti ugali na. Nadya bakay. Apay di ka mangan. Alan, mangan kan. Ay, awan mo't ganas ko amangan, lakay. Apay aya. Saan ngamin amaisi na iti panunot ko ti inaramid ti anak ta kadata. Idi kalay sana. Iwaksim ka di daytan iti panunot mo. Bakit? Lakay. Malakit din. Mangantan. Saan mo na panunutin ti anak ta? Tamok. Maamiris ng tumutlaang abiddo ti inaramid na. Ay na, nagpintas dayto ang parke dito'y Cebu. May isa dito yung kabintasan na parke dito eh. Iso nga do at turista ito yung umay dito eh. Kasta ka di? Ibagam mo mabisin ka, ha? Tamapan-tamangan. Sige. Oh, naragsak ka di? Una, kasta unay aragsak ko. Gaputa na saya at tibiyag ko babain kan ka. Ala, umay ka. Agpag na pagnata. Ipasyar ka. Juan Andro, sumursurotakan ka. Katagyaman na, tanakitak dayto a lugar babain kan ka. Talaga naragsakak, Andro. Gaputa si katinaki asawaan. Takas ita, nakastra ka kiti kastoy kang nina restaurant. Kastoy ti kayat ko, biyag. Makapan ka iti kaya't mapapanan. Nagragsak ka. Taado ti kwarta. Ipaay ko ti kayat mo. Agyaman na. O sige, manantan. Oh, kita dagiti kananta. Nag-iimas. Ninginain amakan. Talagang nginginahan na kita makan dito. Kaputasan na basta-basta na ito ang restaurant. Nginginahan na talaga. Para kada kiti babak ng akas kadata. Agyaman na, Andro. Tauray sa anak abak nang kat mairan rano dak iti kinabak nang mo. Adda pasalubong ko kada kayo, Nana Nadja. Para kada kayo kanitata Andi. Ay na, agyaman na, Carla, balasang ko. Kat, kumusta kayo ngay? Nasaya at lata, balasang ko. Ay, imbagpaikan ka. Taam muna kami asarungkaran. Hanggang ti anak me, kat nalipatan na kami sa amutan. Ala, baybayan yun, Nana. Iso pa'y apagsaksitan tinakam yo.
Basta ikarkararagan nyo latan ni LV. Balasang ko. Pudno a close friend kami kan ni LV, nana. Nagbaliwan. Gapo siguro atabak ng tinakiasawaan na. Takas tamot ti tartari kagayan na. Tinarang ay apa nagbiag, nana. Balasang ko. Angam saan ka nagbaliw, nana. Ibilang kulatan ni LV, kas gayam ko. Oh, adda kayo matgaya man, iho? Wen, mama. Ala, umay kan, iho. Adain sagana ka na imas ataraon. Para kan ka, iho. Sige, LV. Pagkatam amin na napasalubong ta kada mamakan, papa, ha? Juan Andrew. Umay kan, iho. Baya mo ni LV amang bagkat kadagiti ginatgatang yo. Wen, mama. Naplancham ka din ti kawas ko arumwar, LV. Juan Andrew, nakahangar. Mabit na ang talaan. Oh, adoy, kompleton. Ada dito yung tinektay mo. Nasayat. Andrew, medyo maditirik na. Mabalin ka di asikan ti mangibagakin ni mamam. Asa anak ang makapaglaba ita. Inton bigat kumalaangan. Aglaba kalatan, o di mo kaya't akapungtot na ka ni mama. Andrew. Tapno kinawatan kayo, adwa. Agtong palkalatan kan kuana. Anya ti araramidam dito siletyo. Saan ka di nga imbagak nga aglaba ka? Ado ti aramidam dito balay. Hoy, saan amabalin nga agid idda kalatan dita? Agtrabaho ka, tapno maikarom tikan kanam. Apay nga agsinay ka? Di mo kaya't ti paibaon? Nasakit ti ulok, ma'am. Sige. Aglaba aglata. Tapno awan maibagayo. Sige lang, iho. Sika ti makam mo. Basta saan mo apaayan ni Cherry iti panangawis na kan ka. Diyak kaya't ngagsakit tinakam na. Wen, mama. Kadwa siguro arabi mi jalaw nyon. Awan parikot, iho. Ibagam ko ni LV. Tay sagana na dagiti kawas ko. Yag na dito opisina. Wan, sige nga rod. Tay bagak ka ni LV. Nga isagana na dagiti kasapulam. Ato yan ti kasapulam, Andrew. Nasayat. Sa dino ka di ti papanam? San yung baga kanyak ni mama no sa dino ti papanam? Taapay nga agimat kay ti badong. Mapan kami jilaw nyon. Andrew? At tagayang babae akaduwam? Sino ka di? Ni LV. Siyak ti asawa na. Anya? Sika, ti asawa na? Oh, husto gayam tinakunan ni Mama Susana. Nga agbibisin ti asawam, Andrew. Anya tinapasamak kan ka? Apay akas kan kwa na lang tinagbalin nga asawam. Pag-aamukat. Pasig, ababak ng ti girlfriend mo. Okay lang, dahil ta, Cherry. Anda lang aro na sawak, at dapay katulong ko. Sabagay, kasta tinakunan ni Mama Susana kanyak. A pinapanaw nan ti katulong yu. Ngamin, adamatan simukat. Kat, ti asawam. Oh, bastos pa'y gayam ti asawam, Andrew. Ala, bayamon. Nung nakasagana kan, agbiyahitan nga agpalaon yun. Di ka pa'y nakadalos dito'y balay? Anya ti araramidam? Uuwan, ma'am. Awan pagdanagan nyo. Tagtrabaho kaskasukat dagiti kankanik dito'y balayo. Nasaya at tamom. Sayatam ti panagtrabahom. Tanu wardi-wardi lang ti trabahom. Ipadublik matlakan ka. Uwan, ma'am. Hello, Andrew. Kaano ti sasangpat mo? Sorry. Ngam saan kami pa'y nga agawid. Ngamin, agin enjoy kami iti husto. Among kadi, dudua kami laang dito'y silet. Itad mo day ta cellphone kin ni Andrew.
taiso ti kayat ko akasarita. Saan asika? Sorry. Ngam nakaturog pa laang ni Andrew. Bye! Anyan ni Andro. Kaslaawan asawa na. Anya ti kadayo dito eh. Kuwa kuma anak ko. Umayak ko mamangibagay ti kwartam. Tagsakit beto ni nanang mo. Jak amo, no anya ti sakit na. Iso nga ipa-check up ko kuma. Mabit lang. Atoy. Yan anay yu dayta. Saan nga tangag kurang da ito'y 5 gasot, anak ko? Awan nga min apulos kwartami. Anya ti araramidam ditoy, sika, Elfie? Ne, adamot gayam agpalpalama ditoy. Manutintin mo kan kwa na kwarta. Ha? Kwa. Sobra kayo, mate. Nagsakit ti pa nagsasaom. Abalayan abaknang. Apay, umay kagkid daw iti kwarta dita anak mo nga agraraman. Ha? Awan maited na kan ka. Ngamin, saan nga ikan ni Andrew iti kwarta? Tamo na nga iparangkap na laeng kada kayo. Sige, tatang. Kayon. Kat saan kayon nga agsubsublipay? Nangag mo ti imbaga ti anak mo. Ha? Inkan, kat saan kan nga agsubsublipay? Nasaya at tasing mangpat kan, Andro. Agsarita ta itinalapat. Asino day siya at Cherry? Gayem ko. Gayem mo? Kat dudu ang kayo lang iti may sa asilid, itinapan kayo idilaw nyon? Kat, anya ka ma? Diyak ang muno asawa ti pangibilbilang ang kanyak, Andro. Apay, anya ti parikot mo? Mangmangam kamat Saan kamat mabisbisinan dito'y balay? Anya pa lang ti sa pulam. Alak iti, masahin nak. Nabanugak unay iti biyahe. Alan, masahin na kon. Kumusta ti ipapanyo iti resort? Iti laon yun, iho? Mayat, mama. Kat ni Cherry, nag-enjoy ka di matlaan? Sobra, mama. Mas dawak nga min, iho. No apay asaan nga isutin kalaysam. Unay kayon, mama. Day taman ang tibagayo. Hoy, Elvie! Mangyag ka dito iti danom. Sayatan ti panagserbim ka na kami. Saan akas-akas la di ka mangmangan iti panagunggunay mo? Makamu kayon iti kaninyo. Diyak kayat ti agbalin at agabuyo iti agnanayon. Ha? Bastos at talaga ti asawam. Surutam, kat ikam iti pagnakman na. Anya, umanaw ka? Nagsaya ti biyag mo dito'y? Ngam pumanaw ka kit din? Mas awak no apay ana itulok ti kalaysa ta, Andro. Kat saan nakmatgayam ngay ayatan? Ingkalaysa ka nga rod no di ka ay ayatan? Tibagim laang kay ayatam, Andro. Nagbidutak iti pan nakikalaysakan ka. Anya? Si kapay ang ti agsaw iti kasta? Akaslada pagkarit mo? Pumanaw akong dito balayo. Saan kagayam akasapulan? Pagawanan dagdanang. Tatang. Pagawanan dag. Gaputa inyaw awan nagtitarigagay kong agbiagabak ng. Limbas tungag idinakiasawa akin ni Andrew. Linaksid kayo anak-anak ko. Linaksid ko mat ni Carla na pudno agayam ko. Awan na saya at anak pa na. Nadisakit tinakam. Anak, awan na lintag at tao dito'y taga, adyag bidot. Ken kanayon anaimbag ti aramid na. Anak ko. Ngamsal nitak tinagkurangan kan nagbasulag kada kayo. Pakawanindag ko, ma. Kat ako imbag kayo, nanang. Hindi kayang nanang. Iremedyok tigastusan nyo dito hospital. Anak, anya ka di, tinapasamak ka na kayong agasawa.
Nagbidutak anak asawa kini Andro, nanang. Pimanaw ako ni Jebalay na. Kaputasan ang pamilya ti pangibilbilangan na kanyan. Nadikat na lablabas maingam katulong. Nakastrag akong iti trabaho, tatang. Nanang, tinulungan nak ni Carla iti pagpapaayan na itang opisina. Ay, imbag man ta tinulungan na kalata, anak ko. Nasaya at ataon ni Carla, anak ko. Napudno agayam. Uwan, tatang. Kahit kasano nga rodan ti asawam, nagsina kayo na talaga? Nagkalaysa kami. Ngam saan kon anam na maan ti panagsinubyan mi, tatang. Ngam no agbaliw, kat kabailan nak nga ipatag. Apikit din na di ka magsinubyan. Ikarkararag tayo dayta, anak ko. Sapay kumata maurnos to ti relasyon nyo nga agasawa. Manon na bulan tinapalaba, Silvi. Ang di ka mauray nga agsubli di balay. Kailiw kan. Iso nga'y mayat. No di na kabailan nga ipatag. Jak kaya tagsublikan ka, Andro. Naamiris ko. Nga oray na kurapay lang ang ti panagbiag mi. Ngam naragsak kami asa nga pamilya. Saan ko gaya makasapulan ti kinarang ay abiyag. No ti kasukat na matkat panangumsikan pan nakasayan. Saan gayam anasaya at ti panagtalag ko iti sanikwam, Andro. Elvi. Saan ang makisinubyan kan ka. Aging ga ama panagnakak anapudno ti panagayat mo kanyak. No agbabawi ka asi pupuso. Nakasagana ak ang makisinubyan kan ka. Nasaysayaat nga amerisan tayo pa'y nga umuna, tibo nga tiintay aramidan, sakbay nga akikadang tayo. Nang runa pa'y nga rod no may papan itipan na kiasawa. Tao tayo laeng agbidot, ngamdom teng latta ti kanito a panagamiris, kat mailintag tayo dagiti nagbidotan tayo. Papagayam ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. DALAN, KINAPUDNO ken BIAG. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.